अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पांचमी जमात सन्दस अजकिस क्लासस मन तुह वस वन खैर मकदम। उम्मीद छम तुम सारी ٲسِو वार कार तुम कड़ियो सारी पन कशर किताब नबर तो कड़ियो सफ नंबर 7। आज सबक पर्न कोरन हंद कारनाम। वीडियो वुचनस सत करियो चैनल सब्सक्राइब शेयर तो बे करियो लाइक। अगर तुह यह सफ साफ बोजन तेल थो सेटिंग पिक्चर क्वालिटी हाई युथ जन तुह यह पेज साफ यह अथ। तो वलियो सबकस ब्रोह कन कह लफ्ज दित गो जानो यमन लफ्जन हुंद मानी। गोडनुक लफ्ज कोरन हंद गोडनुक लफ्ज कारनाम। यमुक मानी कह बड़ काम अंजाम दिन कुन अहम काम मज कामयाब सपदुन। दयम लफ्ज नेचनाउन गो रत खालुन रुत आसुन हाउन या कुन्युक रचर बद कड़ुन। त्रेम लफ्ज रक्स रक्स गो नचनुक फन। चूरम लफ्ज कल कल गो तवज्जो कुन मुतलिक दिल दित सोचुन या ध्यान। पंचम लफ्ज इराद गो कह करनुक फैसले या वनो अज़म। शेयम तो आखिरी लफ्ज बैनुल अक़वामी गो वारियाहन मुल्कन या कौमन दरमियान आलमी सुथरस पे। टाठो बच्चो बह पर सबक तो सत वनमो तुम माने तथ तुम थो किताब कुन पन जोन। दोयम पीरियड गो शुरू। मैडम जी आई क्लासस मंज। सारे कोर नो सबक परनस प्रारान। प्रथ कह कूर खुश अमापोज अख लकट कोर हन परेशान हिश बासान। वनान दोयम क्लास यानी दोयम पीरियड गो शुरू लोग तो मैडम जी आय वह क्लासस मज तो सारे कोर नो सबक परनस पे खुश। तो प्रथ कह कूर पन्ने पन्ने जाय खुश। तो अमापोज अख लकट कोर हना यमिस नो मूड ठीक ओस कहें ते। तुम फिरू दोयम पेज। मैडम जी पृथुस कोरिया क्या यिथे हिश। फातिमा अमिस बच्ची यस परेशान हिश बासान अमिस ओस नाव फातिमा। फातिमा मे हज मम्मी तो अबू जी दोहे वनान गसक पायलट बन। मैडम जी अद जान गो प्रथ कह मोल मोज यछान तिहुंद शुर गोछ जान जान काम करुन मालिस माज कबीलुक तो मुल्कुक नाव गोछ नेचनाउन। नेचनाउन क्या गो रोशन करुन। रजनी रजनी ब्या कूर मगर कूर हेक्या पायलट बनित। यस रजनी बच्ची ब्याक अम कोर मैडम सवाल कि मगर कूर हेक्या पायलट बनित। मैडम जी क्या न कोरियो पथ काल तह कारनाम कर्मित तो आज तह प्रथ काम मज कमाल करान। कोर वन साइंसदान लीडर अफसर डॉक्टर इंजीनियर खिलड़ तो पायलट बनान। इन वालिस वक्तस मज नेरन तोह मज तकन लायक कारनाम करन वाजन वारिया कोर तो फातिमा तह बन जरूर पायलट यिथ पॉइंट आयशा अजीज पायलट बने। टाठो बच्चो यह कत बात गसान शुरू ये मैडम जी क्लासस मज आय तो मैडम जी वुच कोर हन थोड़ा परेशान हिच। अम प्रुस अमिस कि कोरिया क्या यिथे हिश। तो अमिस बच्ची नाव फातिमा। अम दुत अमिस मैडम जी जवाब कि मे मोल मोज दोहे वनान कि गसक पायलट बन। मैडम जी वोन अमिस वापस अद ठीक गो जान गो असल गो जबरे गो। प्रथ कह मोल मोज यछान कि तिहुंद शुर गो जान जान काम करुन तो पन्ने कबीलुक अंद पक्युक तो मुल्कुक नाव गोछ रोशन करुन। यपर अति ब्याक बच्ची बिहित अमिस रजनी नाव ओस। अम प्रुस मैडम जी वापस कि मैडम जी क्या कूर हेक्या पायलट बनित। अत पे वोन मैडम जी जवाब क्या कोरियो पत वत पे वारिया बड़ बड़ कारनाम कर्मित करान तो यम योर तो रोजन करान। तो कोर वन साइंसदान लीडर अफसर डॉक्टर इंजीनियर खिलड़ तो पायलट बनान। तो बेचक वनान इन वालिस वक्तस मज नेरन तोह मज तह तिम कोर यम पन्ने मुल्कुक कबीलुक मालिस माज हुंद नाव रोशन करन। तो फातिमा कूर तह बन पायलट जरूर यिथ पॉइंट आयशा अजीज पायलट बने। अत मैडम जी अकिस कोर हिंद जिक्र करान यस हाल हाल पायलट बनेमस। कोर गई मैडम जी हंज कथ बूजित सठा खुश। तिम आस पूर तवज्जो सान मैडम जी हंज कथ बोजान। तामत प्रुछ रजियाहन। रजिया क्लासस मज ब्या कूर यम कोर सारे बोजान यम गई मैडम हंज
امہِ سوالُک جواب بوٗزِتھ خۄش کہِ کوٗر ہیٚکیٛاہ پایلاٹ بٔنِتھ تہٕ تامَتھ پرُژھ رضیہ چھِ اَتہِ بیٛاکھ بٔچی أمۍ تہِ پرُژھ بیٛاکھ سوال میڈم جی یہِ عایشہ عزیٖز کۄس حظ چھےٚ چوٗنٛکہِ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ کوٚر میڈم جی ذِکِر کہِ یِتھ پٲٹھۍ عایشہ عزیٖز پایلاٹ بنے تِتھَے پٲٹھۍ بَنہِ فاطمہ کوٗر تہِ یَپٲرۍ ؤژھ رضیہ بٔچی أمۍ کوٚر یہِ سوال میڈم جی کُن کہِ یہِ عایشہ عزیٖز کۄس حظ چھےٚ ؤلِو ٹاٹھیو بچو سُہ وٕچھو بیٚکِس صفس پٮ۪ٹھ تُہۍ پھِرِو صفہٕ میڈم جی چھِ وۄنۍ واپس جواب دِوان ٹاچھو کوریو عایشہ عزیٖز چھےٚ پایلاٹ أمِس چھےٚ موج کٔشیٖرِ ہٕنٛز خالدہ عزیٖز یۄسہٕ خۄش باغ ورمُلہِ زامٕژ چھےٚ مول چھُس ممبی ہُنٛد تٔمِس چھُ ناو عبدالعزیٖز لنکنڈوالا عایشہ زایہِ ممبی منٛز مگر ورمُلہِ چھُس ماتامال کٔشیٖر چھس ٹٲٹھ پایلاٹ بننُک اوسُس سٮ۪ٹھاہ شوق سٮ۪ٹھاہ محنت کٔرِتھ بنے یہِ 20 ؤری وٲنٛسہِ منٛز ہندوستانٕچ ساروی کھۄتہٕ کم وٲنٛسہِ ہٕنٛز گۄڈنِچ پایلاٹ أمۍ سُنٛد مول موج تہِ اوس یی یژھان 2014 منٛز دیُت ہندوستانٕکۍ صدرن أمِس خاص ایواڈ کلاسس منٛز ووٚتھ ژرِ پپہِ سۭتۍ گرٛٮ۪ز کورِ گٔیہِ سٮ۪ٹھاہ خۄش شاباش میڈم جی ووٚن ٹاچھو کوریو تُہۍ گٔژھوٕ یہِ بوٗزِتھ زیادَے خۄش زِ سانہِ رِیاستٕچہِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کورِ بنے یہِ پایلاٹ اکھ چھےٚ تنوی رینا ٹاٹھیو بچو یُس رضیہن ہُپٲرۍ سوال کوٚر کہِ یہِ عایشہ عزیٖز کۄس چھےٚ تتھ درجواب ووٚن میڈم جی کہِ میانیو ٹاچھو کوریو یۄس یہِ عایشہ عزیٖز چھےٚ یہِ چھِ پایلاٹ حالٕے بنیٲمٕژ أمِس یۄس موج چھےٚ سۄ چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز تٔمِس چھُ ناو خالدہ عزیٖز تہٕ سۄ چھےٚ ورمُلہِ زامٕژ یعنی یۄس أمۍ سٕنٛز موج چھےٚ عایشہ عزیٖز خالدہ عزیٖز سۄ چھِ ورمُلہِ زامٕژ مول چھُس ممبی ہُنٛد تہٕ تٔمِس چھُ ناو عبدالعزیٖز لنکنڈوالا عایشہ زاے ممبی منٛز مگر ورمُلہِ چھُس ماتامال چھُس امہِ کِنۍ تِکیازِ یۄس أمِس موج چھےٚ سۄ چھِ ورمُلِچ کٔشیٖر چھس ٹٲٹھ پایلاٹ بننُک چھُ أمِس اوسمُت بچپن پٮ۪ٹھے شوق سٮ۪ٹھاہ زیادٕ تہٕ سٮ۪ٹھاہ محنت کٔرِتھ چھےٚ بنیٲمٕژ سۄ 20 ؤرشہِ وٲنٛسہِ منٛز ہندوستانٕچ کم وٲنٛسہِ ہٕنٛز گۄڈنِچ پایلاٹ یہِ چھُ تھاوُن تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ یاد یہِ سوال کہِ گۄڈنِچ یۄس کم وٲنٛسہِ ہٕنٛز ساروی کھۄتہٕ گۄڈنِچ پایلاٹ بنے سۄ ٲس عایشہ عزیٖز یۄس ساروی کھۄتہٕ ہندوستانٕچ ساروی کھۄتہٕ کم وٲنٛسہِ ہٕنٛز پایلاٹ بنیٲمٕژ چھےٚ گۄڈنِچ پایلاٹ أمۍ سُنٛد مول موج تہِ چھُ اوسمُت یی یژھان تِمن تہِ چھُ یِہوے شوق اوسمُت 2014 منٛز چھُ أمِس دیُتمُت ہندوستانٕکۍ صدرن اکھ خاص ایواڈ تہٕ کلاسس منٛز ووٚتھ ژرِ پپیو سۭتۍ گرٛٮ۪ز گوٚو شور کورِ چھِ گٔمژٕ سٮ۪ٹھاہ خۄش شاباش میڈم جی ووٚن یِمن ٹاچھو کوریو تُہۍ گٔژھوٕ یہِ بوٗزِتھ زیادَے تہٕ بیٚیہِ ہن تہِ خۄش تِکیازِ سانہِ رِیاستٕچہِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کورِ چھےٚ پایلاٹ بنیمژٕ تِمن منٛز چھےٚ اکھ تنوی رینا وٕچھتو تُہۍ بیٚکِس صفس پٮ۪ٹھ ٹاٹھیو بچو تنوی ریناہن ہیوٚچھ گۄڈٕ کتھک رقس پتہٕ ہووُن باسکٹ بال کھیل گنٛدنس منٛز کمال امہِ پتہٕ کٔرٕن پایلاٹ بننہٕ باپتھ تربیت حٲصِل ٲخرس بنے ساروی کھۄتہٕ کم وٲنٛسہِ ہٕنٛز کمرشل پایلاٹ اذان سلاتی تہٕ رچا رینا تہِ چھےٚ سانہِ رِیاستٕچہِ تِم محنتی تہٕ گاٹٕچہِ کورِ یِم پایلاٹ بنے کوریو کوٚر بیٚیہِ ژرِ پوٚپ تِمن ہُریو شوق تہِ تہٕ حوصلہٕ تہِ فاطمہ میڈم جی سانہِ رِیاستٕچہِ کٲنٛسہِ کورِ چھےٚ کھیلن منٛز کانٛہہ کارنامہٕ کوٚرمُت میڈم جی کیازِ نہٕ آفریٖن حیدر چھےٚ بین الاقوٲمی سطحٕچ تایکونڈو کھلٲڑۍ امہِ زیوٗن نیپالس منٛز بین الاقوٲمی تایکونڈو مُقابلس منٛز سۄنہٕ سُنٛد میڈل ٹاٹھیو بچو امہِ پتہٕ چھِ تنوی ریناہن ہُنٛد ذِکِر یِوان یۄس یِمن میڈم جی ونان چھےٚ تنوی ریناہن چھُ گۄڈٕ ہیوٚچھمُت کتھک رقس گوٚو ہندوستان کیو خاص 10 رقسو منٛز اکھ کلاسِکل رقس یعنی کہِ نژُن پتہٕ چھُ أمۍ ہوومُت باسکٹ بال کھیل گنٛدنس منٛز کمال تہٕ امہِ پتہٕ چھِ أمۍ کٔرمٕژ پایلاٹ بننہٕ خٲطرٕ تربیت حٲصِل تہٕ پتہٕ چھِ یہِ بنیٲمٕژ ساروی کھۄتہٕ کم وٲنٛسہِ ہٕنٛز کمرشل پایلاٹ اذان سلاتی تہٕ رچا رینا تہِ چھےٚ سانہِ رِیاستٕچہِ تِم کورِ یِم پایلاٹ چھےٚ بنیمژٕ یِہُنٛد ناو تھٲیزیو تُہۍ یاد اذان سلاتی تہٕ رچا رینا یِم تہِ چھےٚ پایلاٹ کوریو چھُ کوٚرمُت امہِ پتہٕ بیٚیہِ ژرِ پوٚپ کلاسس منٛز تہٕ تِمن چھُ ہُریومُت امہِ سۭتۍ شوق تہِ تہٕ حوصلہٕ تہِ فاطمہ یۄس زن یہِ گۄڈے یِتھے ہِش کوٗر ٲس ییٚمِس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ سٕنٛدِس سوالس پٮ۪ٹھ یہِ سبق شروٗع چھُ سپدان تہٕ سۄ چھےٚ امہِ پتہٕ کتھ کران میڈم جی سانہِ رِیاستٕچہِ کٲنٛسہِ کورِ چھےٚ کھیلن
हंदिस खेलन मज कह कारनाम कोर्मुत मैडम जी वनान अमिस वापस आ क्याज न आफरीन हैदर छ सो कूर यम बैन अल-अक़वामी सतहच टाइकवंडू खिलाड़ी बनेमज छ तो अम जूनमुत नेपालस मज बैन अल-अक़वामी टाइकवंडू मुकाबलस मज सोन सुंद मेडल। टाठियो बच्चों तुम फिर ब्याक वर्क। टाठियो बच्चों ये सबक पढ़नस सतन करियो बाकियन सत शेयर युत जन तिम ये वीडियो फायदे तुलन। अगर नु तुम साफ अथ पेज तो सेटिंग मज थो पिक्चर क्वालिटी हाई। अम पत सफ नंबर 104 नादिया निगहत गोडनिच कशिर कूर यस फुटबॉल कोच बने तो मीनाल गुप्ता चेस चैंपियन। अमि जून दौलत मुश्तरका खेलन हंदिस मुकाबलस मज सोन सुंद मेडल। कोर आस कोरन हंद कारनाम बूजित हौसला प्रावान जे अस ते हेको यिथ कारनाम करित। मैडम जी थो कथ जारी तो वनुन टाछो कोरो तोह छुना तजम्मुल इस्लाम सुंद नाव बूजमुत। सारवी कोरो वोन अक्सी आवाज मज अहन हज तजम्मुल इस्लाम छ किक बॉक्सिंग चैंपियन। मैडम जी शाबाश पजी कर अमे खुशकिस्मत कोर बाकी कोरन हंद खतर मिसाल कायम। तजम्मुल इस्लाम जाय तारकपुर बंडपोर। टाठियो बच्चों अम पत मैडम जी जिक्र करान नादिया निगहत ब्याक बच्ची। नादिया निगहत गोडनिच कशिर कूर यस फुटबॉल कोच बनेमस तो मीनाल गुप्ता चेस चैंपियन ٲسمٕژ। मीनाल गुप्ता चेस चैंपियन। अम जूनमुत दौलत मुश्तरका खेलन हंदिस मुकाबलस मज सोन सुंद मेडल। कोर आस क्लास रूमस यमन कोरन हंद कारनाम बूजित हौसला प्रावान यानी हौसला अफजा सपदान तो तिक्याज यम सोचान अस ते हेको यिथ कारनाम अंजाम दित। मैडम जी थो पन कथ जारी तो टाछो वोनक टाछो कोरो तोह छु बूजमुत तजम्मुल इस्लाम सुंद नाव तो सारवी कोरो छ अकी साथ वोनमुत अक्सी आवाज मज अहन हज तजम्मुल इस्लाम छ किक बॉक्सिंग खिलाड़ी चैंपियन। तो मैडम जी वोन इन अम पत शाबाशी दितनक अत पे तिक्याज तोह छु याद कि तजम्मुल इस्लाम कस छ। पजी छ अम खुशकिस्मत कोर करमज बाकियन कोरन खतर मिसाल कायम तो तजम्मुल इस्लाम यस छ यह जामस तारकपुर बंडपोर। यह थो तुम याद टाठियो बच्चों कि तजम्मुल इस्लाम कत जामत यह हेक सवाल यित। टाठियो बच्चों तुम फिर ब्याक सफ 105। टाठियो बच्चों अस पोर कि तजम्मुल इस्लाम छ तारकपुर बंडपोर जामच। शौक तोसुस तो माल माज ते दितुस हौसला यानी अमिस शौक तोसमुत तो माल माज साथ दितमुत। मार्शल आर्ट ते हेचुन मार्शल आर्ट किस कौमी मुकाबलस मज जूनुन सोन सुंद मेडल। अमि विज सो सिर्फ 7 वरिश सत करिन किक बॉक्सिंग खेल हंज तरबियत ते हासिल। 2015 ईस्वीयस मज येल सो वंस हंदिस 8मिस वरियस मज तमि कर सब जूनियर किक बॉक्सिंग बैन अल-अक़वामी मुकाबलस मज शरीक सपदित मुल्कच नुमाइंदगी। अत आय सोन सुंद मेडल जीनित यिथ पट नेचनोवन मालिस माज हुंद रियासतुक तो मुल्कुक नाव। बडगाम यासमीना यूसुफ नाव कोर ते जून 2017 ईस्वीयस मज किक बॉक्सिंग बैन अल-अक़वामी मुकाबलस मज सोन सुंद मेडल। यह कोर हन हफ्त चिनार मागम रोजान। कोरो कोर चरपोप करित शौक जोश तो खुशी हुंद इजहार हुपर वयक घंटी तो 3 पीरियड गो शुरू तो मैडम द्राय क्लास मज नेबर। टाठियो बच्चों यस तजम्मुल इस्लाम दपान अमिस हसा शौक ते पनुन शौक तो माल माज ते दितनस तवज्जो। अम हेचमुत मार्शल आर्ट तो मार्शल आर्ट किस कौमी मुकाबलस मज जूनमुत सोन सुंद मेडल। तम विज सिर्फ 7 वरी 7 years old तो सत कर्मस किक बॉक्सिंग खेल हज तरबियत ते हासिल। तो 2015 मज 8मिस वरियस मज तम कर्मस सब जूनियर किक बॉक्सिंग बैन अल-अक़वामी मुकाबलस मज इंटरनेशनल लेवल पे तम कोर्मुत इंडिया रिप्रेजेंट। अत आय तम जूनमुत सोन सुंद मेडल तो यिथ पट तम कोर तम रोशन मालिस माज हुंद रियासतुक तो मुल्कुक नाव। अम पत बडगाम बच्ची यासमीना यूसुफ तो तम हसा जूनमुत 2017 ईस्वीयस मज किक बॉक्सिंग इंटरनेशनल लेवल मुकाबलस मज सोन सुंद मेडल। तो यह कोर हन यह कूर
यास्मीना यूसुफ यह हसा हफ्त चिनार मागम रोजान कोरियो कोर षर पोप यमन ओस शौक वतलान दिलस मज तो जोश तोसुक यवान यम कथ बूजित तो खुशी हुंद इजहार तोस अति सपदान तो हुपर वो घंटी तो यह क्लास सपुद इख्तिताम तो नो पीरियड गो शुरू मैडम द्राय क्लास मज नबर फिर तो तुम टाठो बच्चो इत पे सपुद यह सबक इख्तिताम फिर तो यह सफ वरुक तो अस वुचो अमचे एक्सरसाइज टाठो बच्चो मशिक नंबर 1 अल्फाज तो माने कारनाम थकन लायक काम कल ध्यान ख्याल फिक्र नेचनाउन रथ खालुन मशहूर करुन बैन अक़वामी दोन या दो खत ज्यादा मुल्कन हंदिस सतहस पे कथक रकस हिंदुस्तान के खास 10 रकसों मज क्लासिकल रकस कथक संस्कृत लफ्ज माने दलील यथे हिश ओजुर तो ऊर यूर टाठो बच्चो सवाल जवाब बह पर सवाल ये तो जवाब आसान ٲखरस पे इंशाल्लाह कस कूर बने हिंदुस्तान कम वंस हज गोडनिच पायलट तनवीर रैना कमर्शियल पायलट अम ब्रोह कत काम मज हो तमिक कमाल यास्मीना यूसुफ कत रोजान आफरीन हैदर कम खेल हिंदिस मुकाबलस मज गई सोन सुन मेडल जेनस मज कामयाब तजमुल इस्लामन कम कारनाम करित नेचनो रियासतुक तो मुल्कुक नाव टाठो बच्चो फिर तो तुम ब्याक सफ मशिक नंबर 3 कड़ियो तुम नोट बुकस पे लिखियो अकिम मार्शल आर्ट मुख्तलिफ करतब वर्तवित पन बचाव करने बापत गिंदने यह बहादुरी हुंद फन अत कस्म तो तरीक दयम वुशु दरअसल चीनुक रवायती मार्शल आर्ट अत तिम कुंफू तनान तरक्की करान बनो यह मार्शल आर्ट अख जदीद खेल 1951 ईस्वी पे गई खेल मशहूर प्रथ 2 वुहर अमुक बैन अक़वामी सतरुक मुकाबल लगान त्रेयम किक बॉक्सिंग कराटे खेल हुंद कस्म चक रवायती खेल जापानस मज गिंदने 1960 ईस्वीस मज गई किक बॉक्सिंग जापानस मज तो 1970 ईस्वीस मज गई अमरीकाहस मज जदीद खेल रंग मकबूल अमुक माने मार्शल आर्टिक पट ठिलो तो मुश्तों सत गिंदुन लकट शुर यह खेल गिंदान अमे बापत बैन अक़वामी सतरिक मुकाबल ते लगान चूरिम ताइक्वांडो जदीद तरीन मार्शल आर्टुक कस्म यह खेल किको ठिलो तो मुश्तों सत गिंदने अत मज मार्शल आर्टिक पट टाठो बच्चो ब्याक वर्क फिरू करतबो अलाव वुच पेवान करन अमे बापत वन बैन अक़वामी सतरिक मुकाबल लगान पूंचम पायलट हवाई जहाज चलावन वोल चलावन वाजिन युस हवाई जहाज माल आस और योर सारान तम किस चलावन वलिस कमर्शियल पायलट वनान मशिक नंबर 4 खाली जाए पुरव्यू अकिम आयशा अजीज डैश जामच अत त्रेयम ऑप्शन मुंबई दयम तजमुल इस्लाम डैश जामच तारकपुर बंडपोर त्रेयम तनवीर रैना डैश ति बास्केट बॉल चैंपियन ति अजान सलाती तो रिचा रैना दोनवे पायलट यास्मीना यूसुफ किक बॉक्सिंग खिलाड़ी तुम करो मशिक नंबर 5 बेकिस सफस पे टाठो बच्चो मशिक नंबर 5 बालियन गसित क्या तुम बनुन यछान तो क्या 5 जुमलन मज लिखियो जवाब यानी यमो कुन ते अकिस मौजूस पे लेखन 5 जुमल डॉक्टर टीचर पायलट इंजीनियर खिलाड़ी टाठो बच्चो यथ मज तुम खुश गो तथ मज बन लिखियो तुम अत पे 5 जुमल तो मे लिखमुत पायलटस पे तम वन बह ٲखरस पे मे मशिक नंबर 6 मिसाल वुचित बनयु सवालिया जुमल मिसाल छुक 5वीं जमात परान अगर अथ आस बनाउन अस सवालिया जुमल अत बन सवालिया जुमल छुक हा 5वीं जमात परान तो एंडस छुस क्वेश्चन मार्क जरूरी त्राउन अकिम छुक क्रिकेट गिंदान दयम सह तेज दौरान त्रेयम तिम यूर पकान चूरिम सो पलव छलान पूंचम तुह बात बोजान शेयम कोर गिंदान इथे पे मशिक नंबर 7 इन लफ्जन लिखियो मुतजाद अपोजिट वर्ड्स खुश टोट ओदुर लकुट छोट टाठो बच्चो यम ते एक्सरसाइज सवाल जवाब एक्सरसाइज यम आसन तुहंदिस स्क्रीनस पे अगर तुम पे लेखन तम तुम लिखो यम आराम सान तो बह कर तम रीड टाठो बच्चो बाकिन सत करियो शेयर वीडियो युस जन तम वीडियो फायदे हेकन तुलित
मशक नंबर 2 सवाल नंबर 1 ओस कस कूर बने हिंदुस्तानच कम वंस हंस गोडनिच पायलट अमुक जवाब छु आयशा अजीज बने हिंदुस्तानच कम वंस हंस गोडनिच पायलट सवाल नंबर 2 तनवीर रैना छे कमर्शियल पायलट अमि ब्रोह कत काम मज हो तमि कमाल अमुक जवाब छु कमर्शियल पायलट बन ब्रोह हो तनवीर रैनहन कथक रकस तो बास्केट बॉल गिंदनस मज कमाल सवाल नंबर 3 यास्मीना यूसुफ कत छे रोजान अमुक जवाब छु यास्मीना यूसुफ छे हफ्त चिनार मागम बडगाम रोजान सवाल नंबर 4 आफरीन हैदर कमि खेल हिंदिस मुकाबलस मज गई सोन सुन मेडल जेनस मज कामयाब अमुक जवाब छु आफरीन हैदर गई ताइक्वांडो खेल हिंदिस मुकाबलस मज सोन सुन मेडल जेनस मज कामयाब सवाल नंबर 5 तजमुल इस्लामन कम कारनाम करित नेचनो रियासतुक तो मुल्कुक नाव अमुक जवाब छु किक बॉक्सिंग बैनुल अक़वामी मुकाबलस मज सोन सुन मेडल जीनित कोर तजमुल इस्लामन रियासतुक तो मुल्कुक नाव रोशन मशक नंबर 4 यस मे गोड़े तोह वन तथ क्या यी सो पे सो तर्जो पत मशक नंबर 5 मे लिखमुत पायलटस पे हवाई जहाज चलावन वलिस पायलट वनान युस हवाई जहाज माल आस और योर सारान तम किस चलावन वलिस कमर्शियल पायलट वनान मे पायलट बननुक सख शौक मोन मोल मोज यी यछान इसलिए थावो मेहनत जारी टाठो बच्चों अगर तुम कुछ सात मजमून तु हेक्यो आसानी सान सह लिखित चूंकि अस सवाल अत तु लिखियो सा 5 जुमलन पे पन जवाब तुम वुचो बेकिस वर्कस पे वन बेकिस सफस पे बे एक्सरसाइज यमे मोज अत वीडियो वुचनस सत करो तुम लाइक शेयर करो बाकिन सत फेसबुक पेज तक करो मोन फॉलो यमुक नाव कश्मीरी क्लासेस बाय इशफाक मकबूल टाठो बच्चों मशक नंबर 6 मे ओतान पर तिहिंद सवालिया जुमल छु छुखा क्रिकेट गिंदान सुछा तेज पकान तिम छा यूर पकान सुछा तेज दौरान सोछा पलव छलान तुह छुआ बात बोजान कोर छा गिंदान मशक नंबर 7 लफ्ज तो जिद खुश नाखुश टोट खरवुन ओदुर होक लकुट बोड छोट झूठ टाठो बच्चों यिथ पट सपद यह सबक मुकम्मल तो मे उम्मीद तुम आसन वीडियो या क्लासेस पसंद यम बह पर्नावान छुस अगर अत मुतलिक तुम कह वन आसि तुम करो डिस्क्रिप्शनस मज मोन फोन नंबर दित तुम करो तथ पे मे सत रबित कायम तो या अगर कह क्लास आसि खालुन या कह सबक आसि खालुन तुह आसि कुन सबक जान दिन या कुन मौजूस पे आसि कह जान दिन तुम दिव मे सह फोनस पे सह मौजू या सेंड करो तो बह कर कोशिश तोतान तुह तान वातनावनिच सह मौजू तो टाठो बच्चों बाकिन सत करो पन्न क्लासमेटन सत करो यह वीडियो शेयर युथ जन यह तिमन तान वात तिम हेकन अम वीडियो फायदे तुलित सत करो बाकिन सतन यह वीडियो सेंड या यह चैनल सेंड युथ जन तिम सब्सक्राइब करित यह चैनल हुंद फायदे हेकन तुलित बाकी वस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अगर कंस ते आसि कह पृछुन सह कर यथ फोन नंबरस पे रबित।